Temos un presidente, un secretario e un tesoureiro. Preguntaredesvos como elexemos os nosos cargos? Pois, mediante a realización dunha entrevista de traballo e a realización dos nosos currículos. Que queremos? Queremos vender produtos artesáns feitos a man e demostrar o que podemos e sabemos facer. Tras un cuidado e delicado proceso artístico artesanal, xurden os nosos produtos. Xa me demostraches que a cooperativa que ides montar vai a ser un éxito e as vosas mestras e os vosos mestres que hai futuro porque hai grandes educadoras e grandes educadoras, así que eu vos quero aplaudir a todas e a todos vos.